بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي يا جماعة، صلوا على النبي. أنا قمت حالا لقيت نفسي فاضية بعد ما عملت لأسماء بنتي البيتزا، وأنا عملت ليا برضك حتة بانيه كده وحطيتها في الرغيف، واديني وراكوا. قلت اما اقوم اغسل بقى البوتاجاز واخليه زي الفل كده. شايفين ادي البوتاجاز اهو، البوتاجاز اهو. بجيب انا بقى اللي هو البتاع بتاع الغسول ده. شايفين المطبخ مكركب ازاي؟ اخليه فل حال. بجيب الغسول ده اهو، ده شارياه من عند اهو. شايفين؟ قلت هخليه فل حال انا وفل. شايفين يا جماعه؟ الغسول ده الازازه دي اسمها لايت للبوتاجازات والحاجات اللي هي اللي هي اهي يا جماعه، اللي هي بتبقى بتنزل الدهون خالص. شايفين؟ انا على فكره كنت غاسله يعني البتاع دي، بس قلت اوريكم بغسله ازاي. شايفين اهو؟ وانا قلت لازم اخليه زي الفل حاله، فانا رحت جايه اهو عاملاه. وادي العيون اهي، العيون بغسلها اهو. شايفين اهو؟ وبعدين بروح جايبه الليفه اهي من غير ما احط صابون ولا احط اي حاجه اهو، من غير حاجه. شايفين اهو؟ من غير اي حاجه خالص. شايفين اهو؟ شايفين البوتاجاز بعمل فيه البوتاجاز ده على فكره عندي من اول ما طلعوا البوتاجازات الكبار دي كان اسمه بوتاجاز يونيفرسال. والله العظيم 3 عندي بقاله يجي 20 سنه، ولا عندي ولا 17 سنه. بخليه فل. انا ما بشيلش العيون عشان مطرح العيون نظيفه، بس انا شلت العين الكبيره. شايفين بغسلها ازاي؟ اهي 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 يخليها زي الفل اهو. شايفين؟ شايفين البوتاجاز اهو؟ اي نعم. هو انا حاطه له شويه بتاع كده غسيل اهو. شايفين اهو؟ انا مخليها زي الفل. ادي البوتاجاز اهو يا جماعه. شايفين البوتاجاز اهو؟ ودي الحتت دي اهي. بقول لكم البوتاجاز دي بقاله 20 سنه يا 18 سنه او 19 سنه. اول ما البوتاجازات دي طلعت رحت جبت البوتاجاز ده، والله العظيم جبته بالقسط. كان ايامها رخيص خالص خالص، كان ب2000 جنيه. جبته من واحد من عندنا في البلد في متغمر اهو. شفتوا؟ خليته فل اهو. شايفين اهو؟ شايفين؟ شوفوا خليته عامل ازاي اهو. شايفين يا جماعه؟ اهو زي الفل زي الفل اهو. شايفين اهو؟ ادي البوتاجاز اهو بقى فل. طبعا انتوا عارفين ان انا ست كبيره، طبعا ما خليش حد يعمل لي حاجه خالص. بغسله من جوه اهو. طبعا دي الحديده دي مش يعني، دي الحديده بتاع البوتاجاز. بروح جايبه الفوطه اهي، فوطه البوتاجاز اهي، واروح جايه كده اهو مخليها زي الفل اهو يا جماعه اهو. ادي البوتاجاز اهو. شايفين اهو يا جماعه؟ فل من غير والله ما حطيت على صابون، والله قللته بس عشان خاطر ربنا وبالحلفان. يا دوب بليته بليت الليف كده. بشطف الفوطه يعني على فكره يا جماعه انا بصور بايد وبغسل بايد اهو. شايفين يا جماعه؟ اهو. وكده غسلت اهو زي الفل والله بالليفه بتاعت الاطباق. شايفين بيعمل عامل ازاي؟ بيبرق. شايفين البوتاجاز بقاله 18 سنه يا 17، مانيش فاكره يعني.
اهوت. شايفين البوتاجاز فل 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 كده، والعيون دي زي ما هي بتاعه البوتاجاز ما اتغيرتش، العيون والفونيا وكله. جماعه موصل لنا اهو البوتاجاز الغاز، بس لسه ما دخلش، لسه ربنا ما اذنش كده اهو اهو. شايفين يا جماعه؟ ايه رايكم؟ يا دوب بس والله اللي بعصتها من الميه ده ميه من الصابون يعني، كمان ميه. اجيب حبه بتاع ده، بعصر اللفه بايد وماسكه والله يا جماعه التليفون بايد اهو. شايفين اهو اهو البوتاجاز اهو فل. شايفين يا جماعه؟ حته ليفه من بتاعه المواعين، مش سلكه كمان، ده ليفه كده وخليته فل. شايفين الحلاوه دي؟ شايفين الحلاوه؟ حلاوه فل. غسلت البوتاجاز خليته فل فل اهو يا جماعه. هجيب بقى ان الايه البتاعه ديت العين دي اهي اهو اهو. ادي طبعا البوتاجاز ده قديم، عرفتوا البوتاجاز ايه؟ باجي ارجع تاني بعد ما بركب العيون اهو. انا عندي يا جماعه بوتاجاز من اللي هو التاني، اللي هو بيتحط على الرخامه، بس هو مش بتاعي، بتاع بنتي. بنتي مش هتهولي. شوفوا يا جماعه، وادي العين ادي عين البوتاجاز اهي، وادي العين التانية اهي اهي. شوفوا يا جماعة البوتاجاز اهو فل 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 اهو فل 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 فل. البوتاجاز زي الفل، شوية مية والليفة وادي البتاع اهمت نضافة اهو اهو. شايفين اهو؟ ادي البوتاجاز يا جماعة خليته زي الفل اهو اهو. ادي البوتاجاز يا جماعة. ده طبعا الغاز لسه ما دخلش، فالجماعة المهندسين كانوا عاملينه. وبعدين باجي بقى جنب البوتاجاز ده. اي نعم هي الورقه قديمه اهي، شايفين يا جماعه الورقه قديمه. دول بقى اللي انا بغسل بهم ايه البوتاجاز اهو. شايفين يا جماعه؟ ودي بريل اللي هو بتاع ده. شفتوا البوتاجاز شكله ايه يا جماعه؟ شفتوا البوتاجاز شكله ايه؟ فل 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 اه. وبعدين ايه باجي بقى من هنا كده بقول ايه بقى، بدل ما انا هخش اجيب المقشه يا المكنسه واكنس المطبخ. دي ايه حله، ودي البلاستيكيه اللي انا بحط فيها الطماطم، وده بوتاجاز اهو بعمل فيه اي حاجه، بشوي فيه سمك، بعمل فيه اي حاجه. شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ ودي علبه سمنه مسيحه عليها زبده صفرا وها. ودي حلال اهيت اللي انا بطبخ فيها. ودي العجانه دي مش بتاعتي برضك، ربنا يخليها بنتي مش هحتهالي، هي اللي مش هحتهالي الله يسترها. تقول لي بدل ما تقعدي تعجني بايدك، لا خدي يا ماما. وده الميكروويف اهو، والعلبه دي فيها ايه بصل. شايفين كده؟ خلص كده البتاع دي في ملح، الجردل دي في ملح، وفي بتاع شكاير رز صغننه اللي هي الكيلوهات دي. وده فرن اهو، الفرن اللي انا بعمل فيه كل حاجه. وده فرن كمان اهو يا جماعه، فرن اهو كمان، فرن غاز اهو جنبي اهو. شايفين؟ زي الفل.
شفتوا يا جماعة؟ الحمد لله. بسم الله بسم الله. هنا خلاص يا جماعة، يا دوب هغسل المواعين اها. اي نعم، معلش يا جماعة انا طولت عليكم.